magi chingin people matamda madugi mido kadom dagi migrate tawapano magi forefather akoi voter list to migrate tawidana se samna haida hojik chanmai bamse yum panta gadi hojik se suppose akoi hata deine ha se yum panta di somgi voter do somna migrate taw chakhi deine ba nupa miyum da ko population migration je fazana akoi gi government jina tackle tawde habne ba sida firstly hai de ko mamdi ke no ganda maruina kuki jaga dadi chieftainship right si hojik manipur da kano da mizoram da chieftainship ki kano se kano chi kuki wa tante chief ki kano se abolish tawge ta ga manipur da di akoi chief ki fully tribal state oi jaga da abolish tawge ya ga manipur da di sub tribe ma ma nataga mixed population oi metropolitan gum jaga am da tribal right se chief ki kano se power je lo thok kanda tribal ki land and right mangani hai na adu ma argument level am ne ba silam je ko section of tribe khara na hai ta ko adu leibini na sai gi maru waina kuki gi khun sing sida di anoba khun tarak pasing se akoina any development program ngan mamang da NBN sing matam da su che khara thokiba government order cabinet na thokiba le any anoba program cheng yen be ko pe oi gara hai matam da magi family tree se through voter list ta amadi magi moigi parents ga sai at least 3 generation gum madi yeng dana akoina development program hapsan ba tribe ki certificate pithok pa nataga any ko ki tribe ki manung da changi base changhal laga thamgi base masi state ki yam thin mangja ba pot ne ba ani ju da yeng ba ai se kaino kai um sugum ba situation je lata ga di kai um akoi ki tribe ki maming se nataga magi sai gi kano se illegal decision amata ga di legal provision kai le ya di forgery ama pani cheating pani are then sai gi fabricating false evidence pani are fraudulent gains me ama lower me do mana lower ba tolop te yaga magi cheng bauda pikhanan bagi process mongi mat pa ya bagi mongi sakana through law mat pa ya bagi process leire adi misuse of SC/ST ye tauta di scheduled tribe ki se kano scheduled tribe ki mi mana magi mathak to case file tawra di aduna na muk chawre then magi imprisonment and fine PBI kano for forfeiture of property to be legal proceeding nam to be ya basi ko adana gi akoi gi sina kamain to ge da akoi na complaint to sina kanano se akoina se aina tawre ngalo ne aina complaint to se mati mana nataga hojiki abi ba thadau tribe mana mana repeatedly tribe ki scheduled tribe ki power se mon phangiba kota se misuse to kanda magi family tree dong phagal umatam dama se phangre na khal se ba do ta is our government capable of punishing the culprit through law hai se adai da mula ane ba ko adu ipotu ne wala is ko aduna sai through administration is a very critical matter ne ba hojil le ba condition ji da sai gi kano any cookie type ki issue gak te wana te sai gi main problem ni kai no ai ganda listing of new villages ko through hill area committee se quite a problem ne ba se sai gi land reform gi land law le ba je lam gi oi ba land and resource department na to goda ba thabak to hill area committee to khole ne ba mai authority na te ba si se ko hojik debate to na se ba dum ya ba si gi se ko alagi ngasai gi anu ba jaga ma khun na la ko ma tam da ngasai gi cookie chief ki kano si dia mo masano pa an lo ning thaw de atom ju oi de ya dre ba aduna ani mak se ning thaw oi la ko na oza oi case to aduna te ba agoi ji yam samna ra ragailong adegi kasam thong khun any kun yeng sine swai da ko ade koireng gi kun yengu aimol gi kun yengu se moi akoi le ba chief ki tribal gi chief ki kun gi khulakpa na taga thawbai gi puiba pot mam se yengo tam da legal posting ma ba na chalaga niti niom chumna kun du ngak pa sagai du ngak pa community du ngak chapne ba si jina yamna expansive policy wa ga na sai gi even any cookie tribe ha se ai nga sai je ni 1950 swai da lokthok ka poto amuka kano assimilate to ya na ba population surge ut pe ya na ba hill area committee se misuse to ga na sai gi kano se population je ano ba tribe sing je list to le ne ba aduna hosigi IB division do yen case to na so ilai lai na akoi di any cookie tribe ki manung da ST oi je bene ne yam line khum do ka ne ba akoi na moi gi matang da RTI to ba na traga case to ba case legal posting lo ka pa matam da moi gi oi na inheritance yam phajana check kau do ya roi ba tam edi generation ani check to ga habi hojigi nu pasi mana ngasai gi thadau boire me ama boire me anything oi sino ba ko kadai wai digi kadai wai bo lai bo no hai do khoi khangdana hekta khoi na assume to ga na masi ka ani type puna mak bo eta mang thok pa lai dana ko adigi
community loin mang thok pa den atopa ngasai hana ngasai akoina oje haineriba 1956 ta list tawgraba tribe mayam du loina mang thok pade adu su phatte ba aduna any ahan ba oina hariba masigi matang da verify tawna baki RTI application thangalakkiba se khoigi April gi 11 2025 handak jai gi April 11 ne adubu Department of Personal and Administrative Reforms Personal Division gi site gi khoi chap manaba pakhum se May 5 2025 ta biraki masida hariba se appointment tawba se masa masa gi oiba magi respective department singduna tawzabalina hariba Department of Personal dadi masigi record se leite abo pakhumong ko su biraki masi peninga oina kanbi browser kamai tamini. Good morning. Government gi department sing na ko mai magi recruitment tawda moidi ngasai paper du khatang yengam ngane ba ngasai ai gi schedule type oibra oja kana ne issue tawba certificate no adu ba khatang ne yengam doi je sigi whistle blower je kana no sigi ngasai gi sigi matang sida kana go mi mana hauto ga ko sumba ngasai gi all cookie tribe ki maming dagi sigi all cookie tribe amu oiba mate amu oiba simte amu oiba nataga gangte amu oiba adu dagi mu all cookie tribe da halak ba sigi history je ko yam fazana yam clear cut फजा खंगम चंगे को डिपार्टमेंट की से आईना पैखा एग्जाम हम लौरे आईना मोई सर्टिफिकेट तो वेरीफाई तो नतेबा अखोई मणिपुर होजिक से फॉर एग्जांपल मतम अखोइना ताइवान सेकेंड तो मेबा अंगांग वरिङै दको क्लास 12 का लोरक बदा ग्रेजुएशन लोरम अदुदने ग्रेजुएशन तो वइ सके तो स्कॉलरशिप अमे अप्लाई तो है अदुदा अखोई पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड CBSE ने लोबो सर्टिफिकेट सिंग से मोई TCC ना ताइपे इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर सिना अखोई सर्टिफिकेट से अखोई बोर्ड टू चलगा वेरीफाई तौहले मनिंग सिल नमलेबा अखोई सर्टिफिकेट सिंग से ओरिजिनल नी अदु मतुंगदा अखोई एम्बेसी टू स्कॉलरशिप अप्लाई तौ याएबा अखोइना पाइबा जस्ट मर सर्टिफिकेट हाबदि अनंबर सर्टिफिकेट तो अदु खना मसक तो चुम्मगांदा वैलिड ओइदेबा अखोई सिदा होजिक तौरिबा कनोसिदी प्रॉब्लम सिदी कइनो हागांदा नसाइगी OBC वगैरह अमो वगैरह होजिक ती होय ऑनलाइन इशू तौनारबनेना खितंग खेनाबलानी को नावाई खुदना इशू तौरिङै मतमदुगी वारी येंतागदि मधुदी गवर्नमेंट ने वेरीफाई तौबदा ngambagi condition da kaisu leramoi maramdi anybody gi certificate se yam samna haibada akoi anga wai kanda samna haibada aiga koi nobodya da tamina koi chinao maru mapang sing haitare ko moi mayam gi mama pa adum economically sound oi do ngasai gi keno dagi DC dagi adagi keno dagi akoi gi keno certificate se akoi gi income certificate se adum koi income se ining among da ihalaga adum porok ya ba gi condition de leyeba aduna schedule type के मतंग से दी यामना ngangai के सु ओइदेबा मरम दि कई नोय गांदा मसीगी पोचे याम कुपने येंगदा दि ngसाigi all cookie type की वारी से 1840 1850 एरा दि ब्रिटिश मतम दा मखोइना ngसाigi cookie हैव ग्रुप से यामना फजना मोइना cookie हाइजरी ग्रुप से याम फजना कोई कना कना मनुंग चलिनो चंद्रिनो हैव पोतो याम क्लियर ओइद्रिङै मतम की वारी ने बसे को सी मनुंग दा यावमी से मेन ओइना थादो पाइते गांगते सिमते हमारे वाईफाई के नेम से को ऐसे क्वाइदगी याम से थादोने बा अखोइना खोंसाय हैना सु खंगनरि से को या मसिदा कमाइन तौगे गांदा 19 शेड्यूल टाइप की कनो से 1950 दा 1949 इंडिया से मर्जर तौब मतुंग दा 1950 स्वाइदगी शेड्यूल टाइप से चनबा होरा काना को 1956 तदे मणिपुर दे लेबा शेड्यूल टाइप से यामना फजना गवर्नमेंट ना मदुदा कमिटी मा कोइगे काकलेकर ना काकालेकर हैबा को काकालेकर हैबा काकालेकर कमिटी सिना याम फजना माना स्टडी तौर मतुंगदा ट्राइब सिंजे लोइनमक रिकॉग्नाइज तौर कांदा मदुदा कुकी गी लिस्ट मनुंग दे यावबा ट्राइब सिंजे ngasai थादो पाइते सिमते गांगते मार वाईफाई मैम से लोइनमक अखोई शेड्यूल ट्राइब लिस्ट हापख्र मतुंगदा ऑल कुकी ट्राइब से डिलीट तौथोखिबनेबा लौथोख्रबनेबा सिदा को सिदा 1956 ता लौथोक लोइग्रेबा को अदुदा ngasai अदुई मतुंगदा मेजर ट्राइब से ख्वाइदे मसिंग याम से कनाना ओयोरगे हाय काना थादो सिना ओयोरेबा को थादो सिना ओयर मतुंगदा ngasai कमाइना तौगे हाय कांदा लास्ट अनोबा माइग्रेशन लापा अनोबा माइग्रेशन लापा ट्राइब से ngasai माते सिनेबा ngasai ओजान जो आइबिगना 2012 ता अनोबा लापा ट्राइब से माते से अमुक इंक्लूड तौरकांदा माते से इंक्लूड तौरगा 2012 ता माते ट्राइब से इंक्लूड तौरकांदा अदुदा खोई शेड्यूल ट्राइब लिस्ट से ब्लॉक तौर लेरबनेबा यारे को सोय बोदु यारे को सिगी मतुंगदा लाइसे ऑल कुकी ट्राइब से ngasai कमाइ तौगेदा अमुक दका ओइरेबा करिगी दका ओइरे इनो हाय कांदा ngasai माइग्रेशन से मोगी माइग्रेशन से लेप तब हाई तारे को असोमना कंदगी लाको माइग्रेशन से लेप तब मसी कई नोय गाना 1986 की ngasai मिजो एको तो मतुंग से सिरेदा
ISPS 1986 form tauba KNF 1987 da form tauba KNA 1988 da form tauba si mayam se loina ma loikan da new cookie migration mayam se assimilate tau matam da ngasai gi hana gi manung da changraba schedule tribe list da changraba ngasai gi akoina pannari ba hoji thado paite gangte simte ma wifi sina taba anuba mate hapsan gi se sigi matung da 19 kanoda mate hapsali se last time mate hapsali se sigi matung da hoji anoba tribe sing hapsan na hona da mu all cookie tribes any tribe lak bado madu include migration sing do include tong na hona pada se simte paite ko agi gangte si mayam se mu ngasai 1956 ki se da ngasai lo po lei ga poto anoba tribe hapsan na hona da kano to ne 1987 sai da muka all cookie tribes se amuka moi demand to pone ba maru ina krai dagi to ke hai kanda 1987 da ngasai gi kadobugi apai na kanda thado ni hajaba ngasai gi lamjadang oina thado di cookie na te ne yam kana to na ri se ko thado gi subset tribe se manung da changak pa 1960 matung da changak pa tribe mayam je India gi list manung na schedule tribe da chanan na bo na da any cookie tribe se amuka da ka wer ko ba yam se na ha ko migration la ko dune aduga mi do include to na bona inclusive oina bona pa hana yaw ge ba sagai mayam clan mayam do aduna to ano ba clan do ngasai gi e to na bona ko da any cookie type se hapsan da ba ya da ba gi problem ne ba lai se ko adu masile ka main to ge ganda huji migrate to pa refugee 1960 gi matung da India ra changa ko sing sine ba any cookie type hai je do masigi jaga ji karai da stronghold oi ge hai kanda ayamana ko psychot stronghold oi ba se KNA quite yam labor zaga psychot aiba hoi huji ki constituency psychot se sidaida ayamba any types of pakala yang tadi psychot sina ayamba magi kayani mayum se psychot sai de loi weba adun ta kudi kaino ganda tribe list no budo changna bona da 1987 da akhoi 1987 da amuka AKT se any kuki tribe se amuka makoina e tawna bo khona bane habane da aduna ngasai gi akhoi gi masigi soi se kana soi ge na yengan da akhoi gi kana soi ge ha kana akhoi gi administration da leirami ba matam dul leram ba administrator hai ta re ko DC adagi kano collector deputy collector matam dul di kano se district se am chawam gini sumaina su ke su leram moi hoji di mache leire dena ko aduna su hoi moi de am kana ngo de matam dul kem kham kon te da akhoi di ara ko mi ju ta de na mi khara ta na phai ga na akhoi loksal lu ni ga ha ka doi ne ko adu maina ko khumak pe ada sai gi hojiki issue se 1987 gi issue ne ba se 1987 ji da any kugi tribe se mo et to matung da ngasai gi hojiki kano da RTI to bodo phangi ba poto tribe list da yaw ma mi mana magi sub tribe list mu chakra kanda tribe kano da AKT da mo hale ha ne mai se ko ado ita di masidi akhoi gi district da le ba administration adagi secretary da phamam ba ngasai gi masigi certificate piri ba kangbu do moi da whole and solely responsible oida ada responsible oi base amu kamaina to ge ganda akoina moi da responsibility fix to ya bra hai ta ga di masi adu di akoina court of law da yeng bam change to bodo bo ngasai gi akoi manung da ngasi yam chauna migration gi problem ma thole se ko sidai da yam hi singna any gu hi tribe se 1950 da ai sai je 1956 da sabe padana to ru matung da kaka kalekar ko ba committee mana kaka kalekar committee sina mana phajana tribe se masing phajana thiraga maming sing da loina challo matung da all cookie tribe se delist to gibne ba daga amuka 19 kano da 87 gi swaida aduga any cookie tribe se ngasai gi migration me am do support tongna ba hapak pane ba adu dadi khoi gi tribe to schedule tribe ki kota haita re ko natraga schedule tribe list se khoi gi di manipur ki oina di yam bajana kupna study to kana maru oina cookie category sida atop tribe ki nataba ko cookie ki category sida yam bajana study to kana whether khoi gi ngasai gi 1987 da any cookie tribe se release to wasina maram hoye kanda illegal immigrant masing yang la ko da role kam loge ga ise hosi kai na ise riba psychot sina masing yam me li ga na hai se si me am se khoi bajana mun na khallaga yengmina bam change ko mase hosi khara phongdok pa hona ramnina RTI to bora khara phangba ho ramnina mase akhoina administration dasu chief secretary government of manipur then hojik la to godoriba delimitation gi process gi ngasai gi akhoi gi kamaru oina 2026 27 da to godoba census se sidedi yamna marik chumna electronic census ni pesa ju kai thokre ko mena ko yam marik chumna to ba machang ne ba du sida 19 akhoina hojik manipur na demand to doi se 1987 gi matung da lakpa any cookie tribe hai se
सिदैदा ट्राइब अमगी ममिंग एकदम थोंजलगा सर्टिफिकेट इशू तौर मिसे मसी रिवोक तौब यागदरा नत्रगा यारोइद्रा मसी पॉपुलेशन से ओरिजिनली अखोय म्यामना हजिक पामिबा 1951 की बेस ईयर एन अखोय ngangnari गवर्नमेंट 1961 हाइदना को अखोयना लास्ट सेंसस तौगिबा 1951 स्वाई की बेस ईयर ने सिगी मनुंगदा सिगी पॉपुलेशन से चंगदरा नत्र चलोइब्रा हाइबदुनेबा अखोय मोइगा मुंगनार कदोइसे हजिकी गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट इशू तौर म तौरम दवदि या माइनर ओइबा मचा मने तौबतबो अखोयना येंगदोइसे कैनो गाना एनी कुकी ट्राइब से सिजनरगा अखोय की ओरिजिनल ओइबा अखोय सिदेदा लेजरम ngसाई 1949 की मर्जर मतुंगदा 1949 की मर्जर मतुंगदा 1956 ता ngसाई कनोसिना अखोय की काका कालेकर कमिटी सिना लिस्ट तौरम ट्राइब तो अदु नतबा अनोबा ट्राइब सिंग चंगजल अकांदा हाना लिस्ट तौरम बा 1956 ता लिस्ट तौबा शेड्यूल ट्राइब मैम इंक्लूडिंग कपुई अदु दा लो यावगा तंकुल रोमय अदु लो यावगा नको सिगी यावबा ट्राइब सिंग जी हक से एकेटी सिना 1987 दा मो रिलीज तौना होना पदा अखोय हक सिंग जे मुनब्रा नत्रगा मुनदब्रा हाइबदो मसी कमिटी म सेमगा मसी स्टडी तौबम ताई फदन चंगेबा मरमदी मी मसिंग यांगलकपा अदगी कोटा दा मसिंग याम खलकपा हाइबसे मसीगी एग्जांपल अमा येंगो होजी आसाम दा थोइसिने चावराबा आसाम जे मफम मानी हुम दा पुरप इरांग थोकलेबने अदु मसी यामना लाइन लोबो याबा पोनते सिगी विसल ब्लो तौरिबा से अखोय मयाम गी दमक लाइबक फबने तौबतबु 2026 सेंसस ता मसी खंगनेबा अखोयना एनी कुकी ट्राइब से अखोय काम एक्सेप्ट तौई पॉपुलेशन काम हेंगलमी 1987 की ममांग दा लेरंबा ओरिजिनली अखोयना लिस्ट तौरबा ट्राइब ममिंग एनी कुकी ट्राइब लौथोक त्रिंगै लौथोकरा मतुंग लौथोक अमदाइदगी हापंबा ngасai kaka kalekar committee sina hapamba sima adugi matungda 1987 napkalapusida anoba tribe maming kam songkhalake je si mayam si yengaga dum khangane phaduna anoba tribe sing do ai wakhandadi ngasai ji hoi cookie zo council adu ada moi mayam na yam kana haipudi ai ko akhoi ngasai ji tribal gi hak male chinga hilga adu da manadre na haipudi ai tawatabu कुकी इचिनाउ जोंनो खंगदमने थादौ इचिनाउ कुकी इचिनाउ से पाइते गांते सिंते हेमार मखोइने खंग मार मखोइने खंगदमने माते सि लाको मतमदा अखोइ 2012 ता माते जगे माते पॉपुलेशन से उसी काम 2012 ता अखोइ लिस्ट तौरे चंगमदी 2012 ममांग दे लेरम मदुइने से ट्राइब लिस्ट याव बंगम द वाने बको माते सि ट्राइब लिस्ट अखोइने चिंखले तो अदुना 2012 तगी माते की पॉपुलेशन से क्या मुक सर्च तौगे हबजे सि स्टडी तौबगी तनाइ बदम लेयबा सि मयाम से स्टडी तौदोइसे all cookie tribe se list of मरक से cookie सिंगी वने दी याम थोरो स्टडी तौब मचंगे बको आई स्पाइन थमजगे ओके हम सन थमिग्रे कुकी हारिबा खुगी लाइरि बसे आरटीआई थार मतुंग द खंगइबा मसिगी इशू से को यामना लुमना लौरा काना मसी मतम लेरि काना को यंग हौबा अम खसु चंगे हानिगी लेजरमिबा खुगी रिकॉग्नाइज तौरबा खुगी ट्राइब सिंगी मथकता खोइ हौजी मेन तादबा हाइ तारेने खोगी एसटी लिस्ट पारंबा खुगी सर्टिफिकेट पारंबगी अखोई इशू अमा खक लाइबसी मतांगे ओजा खुगी हौजिफाव द डिपार्टमेंट तरा हम दोदिगी पिरेब रेस्पॉन्स दम कोइना अपॉइंट तोरमिबा कोइ ट्राइब सिंग से खुगी हौजिफाव गी ओइना रिपोर्ट लेबसे थादौ वाइफाई अमदि एनी कुकी ट्राइब हारिबा सिंग सिगी दगी याम्बा लौरंबगी पोरम खक लई एने डिपार्टमेंट खरा लखोचरबदा वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट तगी डिपार्टमेंट ते अपॉइंट तोरमबसे खुगी मी मंगा सिगी मनुंग मरी अमना थादौ ट्राइब तगी अदुगा अमना वाइफाई ट्राइब तगी दुगा ट्रैवल अफेयर्स खुगी कैफन पीडी की दना खुगी पिरकिबर रिपोर्ट की मतुंग इन्ना खुगी 2003 दगी हौना खुगी हौजि फावदा मखोइसे कुकी ट्राइब तगी मी 10 से अपॉइंट तौखिबगी रिपोर्ट ले दुगा हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन दगिना खुगी 2015 की अप्रैल दा खुगी थादौ कुकी ट्राइब तगी मी अमा अपॉइंट तौखि दुगा 2016 की मे की दैट वन दा खुगी कुकी ट्राइब तगी मी अमा अपॉइंट तौखिबले अदुबु लाक्सनिंगिबा पॉइंटी हारिबा खुगी मणिपुर की एसटी रिकॉग्नाइज तौरबा एसटी लिस्ट थादौ कुकी अमदी कुकी हाइबा ट्राइब से मसी ममिंग से लिस्ट यावदबकी पोरम खक्सुले अदुइ तारदि कमाइना हारिबा सिगी पर्टिकुलर ओरिबा थादौ की अमदी कुकी हारिबा ट्राइब सिगी एसटी सर्टिफिकेट से कमाइ तौरगा पाइरमगा कमाइ तौरगा अपॉइंट तौरमिबना हाबि क्वेश्चन सिने उजि लाइव से संदक माइ थमिनिगी प्रोसीजर जि कितंगी यंगजे बको साइ अखोइना गसाइ हाइनाबा 19 कनोगी मतुंगदा साइ एनी कुकी ट्राइब से को 1987 की मतुंगदा एनी कुकी ट्राइब से अमुका रिलीज तौर मतुंगदा देखो कुकी पु पंता दी एनी कुकी ट्राइब की मनुंगदा अदुम गसाइ के एनी शेड्यूल ट्राइब ने ना हाइवे मॉडल ने लाइसे अदा साइ ट्राइब से लिस्ट तौबा नेत्रगा डिलिस्ट तौबा मतांग सिदा फजना येंगबम चंगेबा थादौ से कुकी ने ना थादौ कुकी ना हाइबा कांगु से whether they are a thado or they are a cookie as a my tribe list karamba area they my benefit lo ge have a question to never la ka du je ko
mate oigera simte oigera moi masagi listed tribe to aduna taba any kuki tribe hai pochina ai ngasai haijab duni masina tholi ba problem je problem macha na te ba sigi problem je masagi hoji ko jang so haidi haibi gre to bodu khunama maming hekta le maming hekta thonjalaga se new tingak bai haro na to old tingak bai haro na to new Scotland haro new Cathilman bi old Cathilman bi na hekta population se hectare population anoma laga maduda phammi ba lei ba tribe to da mangonda tribe and any population amada OBC ST na anything people matamda khungi hilia committee ki power se makoina misuse tawaganda khungi ningthaw amana kanaguma mana sa gi kayane hoyi ma se chumme sigi khungi mini na hekta iraga hekta yabagi model ne ba hoya hoyi madugi khundugi program hapa matamda se samna da khunna se mi kya le ka na chingi then kunna no batara ko se mai mari mata se kana no family tree du thi bam change ho basana ko family tree thi dana khoi gi sida lei ba SDC SDO ko adagi nga sai gi kano block development officer sing sina moi gi program do ai ne manipur government gi program se adu moi gi kano de Asia phajana ba program se maga kunna no bam le ya da yum hom ta ya si bodi mai pusan bi ga si ga swai bodi mai yo ne na ga hai ba mi do madugi development program ama nataga magi benefit ama hapa matamda nataga magi chingen piba matamda madugi mido kadom da yi migrate tawapano magi forefather akoi voter list to migrate tawidana se samna haida hojing chanmai bam se yum panta ga di hoje se suppose akoi hata da ne ha se yum panta di somgi voter do somna migrate taw chakhi dine ba nupa miyum da ko population migration je fazana akoi gi government jina tackle taw de habne ba sida firstly hai de ko mamli ga ino ga na maruina kuki jaga the chieftainship right si hoji manipur da kano da mizoram da chieftainship ki kano se kano chi kuki wa tante chief ki kano se abolish to geta ga manipur da di akoi chief ki fully tribal state oiba ga da abolish to ya ga manipur da di sub tribe ma ma na ta mixed population oiba metropolitan gum jaga ma da tribal right se chief ki kano se power je lo tho kan da tribal ki land and right mangani ha na adu ma argument level am ne ma silam je ko section of tribe khara hai tare ko adu leibini na sai gi maruwaina kuki gi khun sing sidadi anoba khun tarak pasing se akoina any development program ngan mamang da NBN sing matam da su che kha thokiba government order cabinet na thokiba le any anoba program cheng yen be ko pe oigera hai matam da magi family tree se through voter list ta amadi magi moigi parents ga sai at least 3 generation gum madi yeng dana akoina development program hapchan ba tribe ki certificate pithok pa na ta any ko ki tribe ki manung da changi ba se changhal laga tham gi ba se masi state ki yam thin mangja ba pot ne ba ani ju da yeng ba ya se kaino kai um sugum ba situation je lata ga di kai um akoi ki tribe ki maming se na ta ga magi ga sai gi kano se illegal decision amata ga di legal provision kai le ya di forgery ama panya cheating panya re then ga sai gi fabricating false evidence panya re fraudulent gains na ama lower me do mana lower ba tolo te yaga magi cheng bauda pikhanan bagi process mongi mat pa ya bagi mongi sakana through law mat pa ya bagi process leire adi misuse of SC ST ye tauta di scheduled tribe ki se kano scheduled tribe ki mi mana magi mathak to case file tawra di aduna na muk chawre then maji imprisonment and fine PBI kano for future of property to be legal proceeding nam to be ai sigi ko adana sai akoi ki sina kamain to ge da akoi na complaint to do sina kanano se akoina se aina tawre ngalo ne aina complaint to do se mati mana nataga hojiki abi ba thadau tribe mana mana repeatedly tribe ki scheduled tribe ki power se mon phangiba kota se misuse to kanda magi family tree dong phagal umatam dama se phangre na khalla se ba do ta is our government capable of punishing the culprit through law hai se ada da mula ane ba ko adu i potu ne wala i se ko aduna masai through administration is a very critical matter ne ba hojil le ba condition ji da masai gi kano any cookie tribe ki issue ka te wana te masai gi main problem ni kai no ai ganda listing of new villages ko through hill area committee se quite a problem ne ba se masai gi land reform gi land law le ba je lam gi oiba land and resource department na to goda thabak to hill area committee to khale ne ba mai authority na te ba si se ko hojik debate to na se ba dum ya ba si gi se ko alagi ngasai gi anobam jaga ma khun na la ko matam da ngasai gi cookie chief ki kano si di amo masano pa an lo ning thaw de atom mu oi de ya dre ba aduna ani mak se ning thaw oi la ko ni na oza oi case to aduna te ba akoi ji yam samna ra ragai long adegi ka samthong khun
any kun yeng sine swai da ko de koireng gi kun yengu aimol gi kun yengu se moi akoi gi leiba chief ki tribal gi chief ki kun gi khulakpa na taga thobai gi puiba pot mayam se yengo tam da legal posting ma badana chalaga niti nyom chumna kun dubu ngak pa sagai dubu ngak pa community du nga chapne ba si jina yamna expansive policy or ga na sai gi even any cookie tribe hai se ai nga sai je ni 1950 swai da lokthok ga poto amuka kano assimilate to ya na ba population surge ut pe ya na ba hill area committee se ga si ga se misuse to ga na na sai gi kano se population je ano ba tribe sing je list to le ne ba aduna hosigi ib division do yen case to na so ilai lai na akoi di any cookie tribe ki manung da st oi je bene ne yam line khum do ka ne ba akoina moigi matang da RTI to ba natraga case to ba case legal posting lokat pa matam da moigi oina inheritance yam phajana check kau do ya roi ba tam edi generation ani check to ga habi hojigi nu pasi mana ngasai gi thadau bo re me ama bo re me anything oi sino ba ko kadai wai digi kadai wai bo lai bo pono hai do khoi khangdana hekta khoina assume to ga na masi ka ani tribe puna mak po eta mang thok ba leidana ko adigi community loin mang thok pa den atopa ngasai gi hana ngasai gi akoina oje haineri ba 1956 ta list to ga ba tribe mayam do loina mang thok de adu su phatte ba do na any ko gi tribe ki manung da 19 keno dagi 87 dagi na hojik phau da tribe list changai se loina mak scrutiny to om change ha se ismain tam se